Pemirsa, saya nincap nyane kasus harian transmisi lokal Ring Bali. Tanggal 6 Juni warsani mangkin, pini ageng kepanggih Ring Bali. Rahina wenten plekutus kasus anyar sani kauningin. Indik laporan kasus anyar kekantenang rauh saking 6 kabupaten kota, indik kasus transmisi lokal. Tiosan punike 3 kabupaten nihil pangowohan kasus inucap. Manut Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bali Dewa Made Indra, akumulatif pasien positif COVID-19 Ring Bali akeh nyane 557 diri, utawi mawawa 3 diri, liwire antuk 3 siki diri WNI miwah kalih diri WNA. Antuk angga WNI inucap, Dewa Indra Mausang kalih diri punike saking pekerja migran, 11 diri PPDN miwah pelekutus transmisi lokal. Anut infografis sani kekaryanin gugus tugas, dasa saking akeh nyane PPDN sani positif COVID-19 rauh saking 2 Kabupaten Bali. Mawawah kalih diri WNA taleru masuk kategori PPDN. Akeh nyane kasus transmisi lokal kasus positif Ring Bali, akeh nyane satak 6,3 diri antuk persentase 4,7 kalih likur persen. Nanging yening nyelehin saking sebaran anutin data ringinfocorona.baliprop.go.id kasus transmisi lokal harian pinih ageng kepanggih Ring Buleleng antuk 5 kasus anyar. Tiosan Buleleng kasus transmisi lokal taler dimbak Ring Badung miwah Tabanan Luwire mawawah suang-suang petang kasus, Glungkung 3 kasus miwah Denpasar taler Karangasem mawawah siki kasus. Sajeroning transmisi lokal Buleleng munggah ring genah pinih ajeng sangkaning katureksain akeh nyani krama sani keuni panglahlah. Dadosne akeh nyani kasus transmisi lokal Ring Buleleng ngantos 6,7 diri. Diah Dewi Bali Pos Nguningayang.